ni hip hop model, ni actor mu miziki y'abahanzi batandukanye, haba mu miziki y'abanyarwanda cyangwa se indi miziki iri international. Ni ukuvuga imiziki y'abahanzi bo hanze. Niba ukunda umuziki ntiwabura kubuza uyu musore. Mu ishati ya beige, ingofero y'umukara, t-shirt y'umweru, impeta nyinshi ku maboko. Iyi ndirimbo yari yatinzemo yitwa Nakudai, ni ya Yobrakadabra, umuhanzi w'umunyakenya. Aha hari mu birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko, ndetse ni ibirori byahujwe n'isabukuru ya mushiki we Tuyisenge Alice uzwi ku izina rya Fiete. Ni umusore wavukiye mu gihugu cy'u Burundi ariko aza gukurira mu gihugu cy'u Rwanda kubw'impamvu zitandukanye. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Safari Jean Bosco. Kubw'ubuzima bukomeye uyu musore yanyuzemo, iyo muganiriye akubwira ko atigeze amenya neza igihe yavukiye, bikaba biri no mu byatumaga atizihiza isabukuru y'amavuko. Gusa ngo iyo yitabiraga isabukuru y'amavuko mu birori by'abandi byaramubabazaga, bigatuma yongera gutekereza ku itariki y'amavuko. Iyo yatahaga avuye mu ibyo birori, yabiganirizaga abagize umuryango we. Ni umuryango ugizwe na mushiki we mukuru ndetse n'abandi bato kuri we. Byaje gutuma uwo mushiki we yiyumvamo inshingano zo kuzategurira ibirori uyu Safari Jean Bosco, maze Jean Bosco nibura nawe akishima. Byatumye mu mwaka wa 2024 nibwo uyu mushiki we yagize iki gitekerezo, atangira no kugitegura. Umugambi arawunoza mu ijoro ryo ku ya gatatu tariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka wa 2025. Umugambi nibwo wavuye mu bitekerezo maze ushyirwa mu ngiro. Ni ibirori byabereye muri sale y'imwe muri apartment nziza mu mujyi wa Nairobi, apartment yitwa Star. Wabyumvise neza, ni Star Apartment. Iri mu gace k'umujyi ahitwa Roysambu, umuhanda witwa Lumumba Drive. Binavugwa ko iki cyamamare mu inyubako n'ubundi ariho gisanzwe gituye. Ni ibirori byari byitabiriwe n'abatari bakeya, ariko abenshi mu babyitabiriye ni ibyamamare mu ngeri zitandukanye. Harimo abahanzi, abakinnyi ba za filime, abanyarwenya ndetse n'abandi. Abo bose bari bitabiriye ibyo birori bari baturutse mu bihugu bitandukanye. Harimo abaturutse mu Rwanda, u Burundi, Uganda ndetse na Kenya. Byari ibirori byabaye ku masaha y'umugoroba, ariko bimara amasaha arenga 12 yose, kuko byasojwe mu gitondo cyo ku itariki ya kabiri. Abitabiriye ibi birori banyuzwe nabyo mu buryo bukomeye cyane. Reba uko ibirori byose byagenze. Gusa ntibutse ko aho bireba ni kuri Smart Maker TV Show. Uramutse utari wakora subscribe ku ishene, wayikora n'ubundi ibiganiro dutegura buri munsi bikakugeraho ku gihe. Twumvikane tugire Kristo. Twafashe ibiryo, twafunguye, akagwa twanyoye, mugabo nitwigeze twibuka no gusenga. Hama Imana mushobora byose, twumvikane gatonyi, hama turabandanya kubera turacaryoherwa. Murabona twagendeye muri uru rugo rw'umukungu Safari, kubera ntaraba umugabo, aracara umukungu. Aracara umukungu, mugabo naho ari umukungu, murabona ko ibintu biryoshe. Nukuri shimira Uwiteka kubona twese twashitse ngaha turi bazima, tugihumeka umwuka wa Mukama rugira byose. Oya, ahantu hari urugo ruryoshe hategerezwa kuguma hiyongera abantu. No kurara turarara, ahubwo dutegurire. Wajikore. Hama hari abana bari bavutse, mugabo naho twe twabafashe nk'abana. N'abana mugabo tubona umwana umwe, undi mwana si hari.
sinzi ahandi uwundi mwana wacu ari hafi yo dufasha akaza ngaha tukaba turayaga. Hama mu bana bari bavutse hariho umwana mutonyi ngaha, umwana yajya adahaga. Ni umwana ajya adahaga, none kuva aho yaririye atarava no kwisahani, mugabo ni bisanzwe aracara umwana. Ndibaza kuri bamwe ntituzi ikintu cari catuzanye, mugabo tugishika ngaha twatangajwe n'ibintu twasanze ngaha muri runo rugo rwa Safari. Mu bisanzwe ryari ivuka ry'umwana ari ngaho Safari, yari Safari na mushiki wiwe, nibo mbona ko ari abana bavutse uno munsi, mugabo sinzi hagati ya Safari hamwe na mushiki we mukuru ninde, ibyo sinzi. Safari niwe mukuru, nico gituma namwe nabo yabuze akabiri afise umwaka umwe. Waraye kubera twamutoranije tumuha umwaka umwe, mugabo nibisanzwe mutonyi wiwe yiyongeye umwaka. Imana ishimwe imwongere n'iyindi myaka ikurikira zo kwize nk'imyaka 200. Ashikire 200. Mugabo ibintu nibizaguherera ngaha. Mu bisanzwe oya ntibirahera yavutse nituramuzanira n'ibigoma. Hama imbere yuko umwana Safari na mushiki we baza kugira akantu badushikirije nk'akantu k'akajambo botubwira, sinzi ko hariho umuntu yoba yategekanije nk'akantu ku bana boba bavutse. Ndazi mu migenzo ya kera umwana yavutse hariho akantu bamutekerera. Ku muntu yoba afise akantu yoba yifashije, niwo woba ari umwanya mwiza wo kugira ahereza ivyo bibondo ako kaganuke. Hama ibindi turaza kubandanya mu nyuma. Tugire Kristo zanigise gushire ngaha baguhereza umwana yavutse baguma bamuha. Egera gacyane aho ni sawa kuje ndikubabona. Sawa. Mami nikamwashika. DJ tayari. Oza Mr. Jesse nache photograph nache regana nache photograph none Jay zawadi zanye nini narangije regana we na so nazifashe niyo ngiye ibintu biracabandanya biryoha, mugabo imbere yuko tuzagutamba akazi kitwinyukure twashaka dusabe umwana Safari agire akajambo dushikirije kuri uno munsi, hama twumve ibitekerezo vyiwe. Nimba umwana yavutse afise ubwanwa yari yarakuriye mu nda. Ama Safari karibu ugira akajambo udushikirije. Karibu vraiment ugire akajambo udushikirije. Karibu ugira akajambo udushikirije. Mugabo rero wewe sawa. Nimeshukuru kwa wenye hawanijui, nimeona kuna wenye nimeona mara ya kwanza. Wenye hawanijui naitwa Safari, lakini wengi hapa tunajuana. Nimeshukuru sana zaidi juu nimesurprisewa, siku anajua. Mimi nilikuwa nimeambiwa na sister yangu watakuja tukure Christmas pamoja. Happy New Year. Sorry, watakuja tukure Happy New Year pamoja. Sasa juu aliniambia atakuja tukure Happy New Year pamoja. Kuna wale wachache nilikuwa nimeambia sister yangu atakuja kunitembelea tukure Happy New Year. Pia ukipata time ukuje. Kumbe wenye nilikuwa naambia walikuwa wanajua. Sasa nao wakanyamaza hawakuniambia. Sasa mimi nikagoja nasema si wanakuja tukure Happy New Year. Mimi nimesurprisewa sana kutoka nizaliwe
Sasa nimefikisha miaka 39 kama 39 hivi. Nimefikisha 39. Sijaifanyiwa 39. 39. Si next next year. Mlikuwa mnafikiria mimi ni mdogo? Niko na miaka 39 sasa, next year ndio nafikisha 40. Sasa uongo si mimi ndio najua. Si mimi ndio najua. Sana nashukuru kila mtu yoyote amekuja hapa kwangu. Mungu ambariki. Na hiyo upendo mko nayo, muendelee kuwa nayo. Nimeshukuru sana sana sana. Juu hiyo kitu ndio imenifanyikia mara yangu ya kwanza. Sasa Mungu awabariki. Si nimelia pale bro, nataka tena nilie. Naona ndio maana unasikia nataka kunini. Sasa tujienjoy. Tunaongeza kitu ka ukunywa tukunywe. Hata wale watu. Sasa kuna wale watu wamechelewa sana, wakina Manoti, wakina Mababa Franco wamechelewa na walikuwa wanajua ile kitu. Makosa kwao. Sasa juu wamechelewa, wale watu wanakunywa kitu watawabaia kamzinga kamoja hapo juu ya kuchelewa. Ndio hata siku nyingine wasichelewe wakina Manoti. Hiyo ndio makosa yao ya kuchelewa. Chakula ilikuwa mingi. Uliza, kuna mtu hajakula hapa? Unasikia nimewataja nyinyi mmechelewa. Nyinyi mmechelewa. Hapa niko na watu wengi hapa. Wengi ni marafiki zangu. Lakini hapa niko na sister yangu hapa Kenya. Ndio huyu sister yangu. Susimame. Ndio sister yangu. Hawakuwa wanamjua. Sasa watu wengi wananijua wengi. Sawa. Huyu ni sister yangu. Najua wengi hawakuwa wanamjua. Nijua amesimama mara ya kwanza wewe jamii. Kafikiria sina mtu. Sina familia huko. Sasa na mheshimiwa. Mzee wake anaweza simama pia yeye awasalimie marafiki yangu. Mzee sister yangu na mtoto wako na mtoto. Ndio huyu mtoto wako naye. Sasa hii ni familia yangu. Huyu kuja simama. Sasa wale watu tunashinda nao. Ile shida naweza kuwa nimepata. Ndio watu wa kwanza mnaweza. Wengine walikuwa wanawajua. Kuna wengi walikuwa wanawajua. Nikipata na shida hawa ndio wazazi niko nao hapa. Naweza pigia. Salamu nibiichari. Kuna mwingine sasa nataka kusimamisha sasa special. Ndio sasa huyu. Sasa mtu akiniona na mwingine atajua hapa nimeenda kwa huyu. Sasa ni huyo mmoja. Sawa, Mungu awabariki. Mani bahumugisha kandi nishimye bya hatari. Byandenze bya hatari. Mani bahumugisha. Arundi nawe hano ngo yavutse uyu munsi twavukiye rimwe amahasa yanje ihasa ryanje ore ngirira nganje. Murakoze mukuri uyu munsi ndishimye pe. Nago mikora n'ubundi iri kuvuga n'ubundi no gutera amapago. Nagiri kuvuga murakoze iko Tuyisenge Alice ariko bakunda kumamagara Fiyete. Uyu munsi rero nanjye navutse. Uyu munsi n'ukuri ndishimye. Ndabashimiye mwese
ariko mbanje gushimira mama Iturize na papa Iturize na Iturize. Ariko ngiye naje hano uyu munsi nje gufasha Safari, ariko naje nje ni Rwanda giye Safari ngo nasohoke ariko akanga kagenda. Ngiye ntabwo nenzi ko uyu munsi nanjye bari bunkorere anniversaire. Bwana sifiwe. Assalamu alaikum. Mungu awabariki sana. Hata lakini kitu ambayo naweza waomba saa hii, sorry tu nimechelewa kidogo, lakini Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I love you. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I love you. Left for the city many years ago. Promised to come back and take care of us. Many years has gone by now, still no sign of you, Daddy. Mother died of a heart attack many years ago when she heard that you were married again. Now I'm the only one left in this family. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I love you. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I love you. Many years ago, but the women you're married to was no good at all. Daddy, wherever you are, remember me. Remember me. Whatever you do, I love you. Daddy, oh, Daddy, wherever you are, remember me. Daddy, oh, and whatever you do, I love you. Daddy, oh, Daddy, wherever you are, remember me. Daddy, whatever you do, I love you. Daddy, oh, Daddy, oh, Daddy, wherever you are, remember me. Remember me. Whatever you do, I love you. Daddy, wherever you are, remember me. And whatever you do, I love you. Yeah. Daddy, wherever you are, remember me. Remember me. And whatever you do, Daddy, oh, I love you.
whatever you do, I love you.